Okushaba Uganda okumanya ko kubemerire n'obw'ekitongole kya The AIDS Support Organization kibinji bakumanya kataso babina urukiko rukonje kweshizima ebakozire eborokeriire nuko abantu bemerire cyayikumi kwatiri no kuranza no kujana kwa kakoko ka sirimu na munonga mu burenge rwizoba tirinzi kirangwa kako ka sirimu kacirutka kahwiro nukuja kunyehananyisiriza abantu kugira ngo bamemberi nakuturiye ntubashomesa kandi washanga winako ka sirimu tumuhera urwenzi noraguze mbazerho no kuratira kwamba kugambira ibyona byaba asitebe kikuru aho murembo rwambar kandi nangutije kushanga tushanja ko kasirima tukenda kakanyiro mbana bato ako ga myaka 15 gara ryabira nena nube kiri kityo haremeringo misya ibariyo nabataho ati yakijenke cyo kugira ngo omukazi twashanga ryakarte ngo kugira na safuna ko kasirimu tubaheza ringi bakwasa kujwara ije ringi nebera mu mbazi kujana kesi cyabakaterana n'umuntu atakawasa kwatwa ko kasirimu nango no mbere byembeza kwija ija ko hayisha ho kikatu ishitirabe bahereza abantu okwise hihi obereza ariyo guhina ko kasirimu nacyo yanje kukigambaho ngo bari bakitamo amana abebenza baye ku mwanyugo bashe bitongore kampuni n'abanyadini konja kuhoyera umukuranitse kuja kwa koko kandi okwegendesereza abanyadini abe bishuba abari kubiya abantu ngo bashabira abantu akakoko ka sirimu ubumwe kafu ejo neshonga yo kwegendesereza bo aba IBH kumuguma kukonja kuranitse kuja kwa kakoko ka sirimu baze bikasi kibayita marathon abantu benda ngisentizira ruje omureji zuwere abo abina kakoko ka sirimu cyabaho empabuhwezi zikemereza umurumogo ibyo nanbizira mumbwire over the AIDS Support Organization taso mbara bari barebera abantu kakaga 11 ari aba 10 n'abakazi 12 n'abashija. We are here to ensure that people basimuke bagaragara bamanye musirimu ekiruho akakoko ka sirimu kakiruho kandi kakirazi dangerous as it was before. Tuza kuzomuri kakoba nkanyamtiyobora tuze kora norya tuze omurti tuzo mu byafura tuze mu kiyanja tuze rubindi tukana no muri intunga mutuze za rubare Aba TV West ndise nyomo Gideon aho murembar.